This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Ndabasuhuje, iyi ni Nepo TV Official. Umukunzi wacu yatwandikira atubwira ati udushakire stade 10 z'ama ekipe hara ku mugabane w'Uburayi zihenze kandi zakira abafana benshi muri mwaka wa 2026 ndetse n'igihe zafunguriwe. Aho mpora mbibabwira aho uyu munsi siporo atakira umukino gusa, ahubwo ari ahantu heza ho gukura ubutunzi ndetse no kwamara mu buryo budasanzwe, ndetse stade akaba ari zimwe mu bikorwa remezo bishobora kuzanira igihugu ubutunzi ndetse no kwamamara ku mugabane wose w'isi. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye ngiye kubabwira stade 10 nkuko mbibabwiye zihenze kandi zakira abafana benshi. Izo stade ariko mbibutse ko ni stade z'ama ekipe, si stade z'ibihugu, ni stade z'amakipe yigengaho ku giti cyazo. Twagiye natinze cyane, reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga stade yitwa Red Bull Arena, ni stade iri mu gihugu cy'Ubudage, ni stade y'ikipe ya Leipzig, ni stade yubatse mu mwaka wa 1956 iza kuvugururwa mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2004. ni stade yakira imbaga y'abantu bagera ku 47 ndetse n'abantu 800. ni stade kandi icyo wamenya kuri stade yaje kuzura itwaye agera kuri miliyoni 116 z'amayero. ni stade iherereye hariya mu gihugu cy'Ubudage. nicyo wagenda umenya, ni stade y'ikipe ya Leipzig. iyo niyo stade duhasanga ku mwanya wa 10. ku mwanya wa 9 tuhasanga stade yitwa Johan Cruyff Arena, ni stade iherereye mu gihugu cy'Ubuholandi. ni stade kandi ikiniraho ikipe ya Ajax Amsterdam, ni ikipe ihariya mu gihugu cy'Ubuholandi nkuko nayo mbikubwiye. ni stade kandi yafunguwe mu mwaka wa 1996. ni stade ikindi wamenya yakira 68,000 by'abantu bicaye neza. iyi stade kandi ni stade yaje kuba yuzura itwaye agera kuri miliyoni 140 z'amayero. nicyo wagenda umenya kuri no stade iza ku mwanya wa 9. ku mwanya wa 8 tuhasanga stade iri mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Manchester, ni stade bita Etihad Stadium, yaje kubifungurwa mu mwaka wa 2003. ni stade yakira mu 53 ndetse n'abantu 400. ni stade y'ikipe ya Manchester United. ni ikindi kintu wamenya, ni stade iri mu gihugu cy'Ubwongereza iza ku mwanya wa 7 muri stade nini ndetse zifite ubushobozi buhambaye, kuko ari stade yaje kuzura itwaye miliyoni 154 z'amayero. iyi ni stade kandi cyo wamenya, ni stade irimo kuvugururwa, kuko niyuzura izaba itwaye agera ku miliyoni 780 z'amayero. iyi stade ikazuzura mwaka wa 2027 no mwaka turi kuganamo. nicyo waba ugiye umenye kuri no stade yakiriraho Manchester City. tugende ku mwanya wa 7. ku mwanya wa 7 tuhasanga stade bita Juventus Stadium, ni stade yitwaga Allianz Stadium. ni stade kandi iza ku mwanya wa 6 ugendeye ku mubare w'abantu yakira hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. ni stade yakira 41,000 n'abantu 507. ni stade yafunguwe mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa 9. ni stade kandi yuzuye itwaye agera kuri miliyoni 155 z'amayero. kuri iyi stade nicyo wagenda umenya, ni stade kandi iri mu zifite tekinoloji zigezweho muri mwaka turimo. ku mwanya wa 6 ni stade tuhasanga rero. ku mwanya wa 6 tuhasanga stade da Luzio, ni stade iherereye mu gihugu cya Portugal. ni stade y'ikipe ya Benfica. ikipe ya Benfica ni stade yafunguye mu mwaka wa 1954. ni stade kandi yakira 68,000 n'abantu 100. nicyo wagenda umenya kuri iyi stade, ikaba yaruzuye itwaye akaba miliyoni 160 z'amayero muri mwaka wa 1954. ikaba ariyo stade dusanga ku mwanya wa 6. ku mwanya wa 5, mbere yuko twinjira ku mwanya wa 5 muri top 5, reba ko wakoze subscribe hano kuri Nepo TV Official. nusanga utarekoze uyikore, ugiye bukagusharinga ibiganiro, ukore like ndetse unatange comment, byose tuzatubinyuzamo amaso. ku mwanya wa 5 n'abatindiye cyane, ku mwanya wa 5 tuhasanga stade bita Allianz Arena, ni stade ikipe ya Bayern Munich yafunguwe mu mwaka wa 2005. ni stade iherereye hariya mu gihugu cy'Ubudage. ni stade yakira abarenga 70,000
y'abantu bicaye neza. Ni stade kandi cyo wamenya ni stade nayo ifite tekinoloji ihambaye, ifite ubwatsi bwiza bwo gukiniraho. Ni ikibuga kidasanzwe giherereye hariya mu Budage, kuko ni stade yuzuye itwaye agera kuri $340 z'amayero. Ikindi wamenya kandi kuri no stade, ni stade yitwaga Munich Football Arena mu busanzwe mbere uko ihindurwa ikitwa Allianz Arena. Ni stade kandi ya kabiri ara mu gihugu cy'Ubudage nyuma ya Westfalen. Iyi ni stade ikipe y'igihugu y'Abadage bakunze gukiniraho hariya mu Budage. Iyi akaba ari stade iza ku mwanya wa kabiri muri stade nini. Ku mwanya wa kane turasanga iki? Ku mwanya wa kane tuhasanga Emirates Stadium. Ni stade y'ikipe ya Arsenal. Ni stade yafunguwe mwaka wa 2006. Nicyo naba nkubwiye kuri no stade. Ni stade kandi yakira abarenga 67,000 n'abantu bane. Ni stade riri mu gihugu cy'Ubwongereza, yuzuye itwaye yagera kuri 390. Nimwe muri stade nayo hari mu gihugu cy'Ubwongereza ifite tekinoloji zihambaye. Ni stade kandi irangwa n'amabara y'umutuku yiganje kuruta irindi bara ryo ryose. Umwanya wa gatatu twihuse cyane n'abatindiye turasanga stade yitwa Tottenham Hotspur Stadium. Ni stade yuzuye mu mwaka wa 2019 nibwo yafunguwe. Ni stade yuzuye itwaye agera kuri miliyari y'amayero. Ni stade kandi yakira ibihumbi 62 n'abantu 850. Ni stade itwikiriye neza. Ni stade nayo ifite tekinoloji zihambaye, kuko ni stade ya kabiri hari mu gihugu cy'Ubwongereza ifite tekinoloji ihambaye. Iyi akaba ariyo stade tugenda dusanga ku mwanya wa gatatu. Ni stade kandi hari mu gihugu cy'Ubwongereza nini, kuko ni stade ya gatatu hari mu gihugu cy'Ubwongereza. Nicyo wagenda umenya. Ku mwanya wa kabiri turasanga stade bita Spotify Camp Nou Stadium. Ni stade y'ikipe ya Barcelona. Ni stade yubatse mu mwaka wa 1957 nibwo yafunguwe. Ni stade yuzuye itwaye yagera kuri miliyari 1,700,000 z'amayero. Ni stade nimwe muri stade nziza ziherereye hari mu gihugu cya Espagne, kuko ni stade ya gatatu yakira abantu benshi ku isi. Iyi stade nimwe muri stade nini, kuko nimwe muri stade zakira abantu benshi ku isi. Ni stade yakira nayo abantu barenga ibihumbi 90 kabisa, niho bagenda bicara muri no stade bicaye neza. Ni stade kandi ifite tekinoloji ihambaye, kuko ni stade ifite roof cyangwa se igisenge gifite tekinoloji ku buryo imirasire y'izuba ibasha kwinjira muri iki gisenge ikajya bagera ku bafana neza cyane. Ni stade ihambaye, ndetse ni stade kugeza ubu ngubu irimo kuvugurwa, kuko nimara kuvugurwa neza yuzuye izajya ibasha kwakira abantu barenga ibihumbi 105 bicaye neza. Akazaba rimwe muri stade ya mbere bayeho yakira abantu benshi hari ku mugabane w'Uburayi, kuko izaba yakira nyine ibihumbi birenga 105 nk'uko mbikubwiye. Ku mwanya wa mbere uribaza ninde uhari? Ndabizi ko ufite amatsiko, ariko reka nyakumare mbere uko yakumara ibuka kureba ko nyamuneka wakanze subscribe tujye twibanira. Ku mwanya wa mbere turasanga stade bita Santiago Bernabeu. Ni stade y'igikoko kabisa. Ni stade y'ikipe ya Real Madrid yakira abarenga ibihumbi 85. Ni stade yubatse mu mwaka wa 1947. Ni stade ya mbere ifite tekinoloji ihambaye, kuko ifite igisenge cyifungura ndetse kikongera kikanifunga. Ni stade ifite tekinoloji izana ubushuhe cyangwa se ikagabanya ubushuhe, ndetse ni stade ifitemo hoteli ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikenerwa n'umuntu wari wese uyirimo, akabari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni stade yuzuye itwaye yagera kuri miliyari 1,760 z'amayero. Nicyo wagenda umenya kuri no stade iherereye hariya mu gihugu cya Espagne. Nicyo naba nkubwiye, niyo stade dusanga ku mwanya wa mbere. Nyandikira muri comment rero umbwire icyo utekereza kuri urutonde rw'ize stade nari nkuzaniye umunsi. Ni ubona hari aho twibeshye nabwo utwandikira muri comment tubwire ibitekerezo.